Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya COVID-19 shriveizat thar berami somko pasrin an kai ti mu chu ani Mizoram Police chuan Mizoram Home Guard and Civil Defence nena silai le amu thathem tak nibin khan an hlan Union Civil Aviation Minister Jayoti Redite Sindhi chuan ramchunga Civil Aviation Sector chuan nasitak masonin airport at thon omza ta pung sa ati Sarkala pujon kumin March tha Pakistan ramchunga Brahmos missile ka chua pal chungchanga Indian Air Force officer pathum aban tuk in a COVID-19 din hun she thar berami somko pasrin shin kai ti mu chuani a rapid antigen test atanga mu chu vek anni shikai le kailo endik zongjong hi zanga somli paretani a enza ta tanga shikai mu chu hi za zela som pasari point pasari bielani a tundin huna shikai mu chu to zongjong hi nuai ni singthum sangru zali som prok ni in mi nuai ni singthum sanga pathum enkol damani to a mi zaruk somko prok enkol lai mek omin mi zasari som pasren thi pui to ani shikai to zade kum sang ni som pakhat chiar puya mishing om za ta tanga chutin sang khat zela mi zani som panga omangani a mishing noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za chu somruk panga ani Health Minister Dr. Al Thanglena hovin HIV kai ol samjok turangai tele din hun la omading mek te ta na tanpuina changjok le na sajok ka kalpui dan tur soihona le inron khomna nimin khan nei ani a Assembly Next Conference hore inron khomna hian HIV AIDS zono konga thok tu line department zongjong te ko than shuai tu te NGO te le HIV te en konga thok tu te antela hehuna hian ko than NGO te le line department ayo kal te chuan HIV AIDS zono konga tho zelan remti ani Health Minister chuan HIV AIDS tran rol na nen ne theni ti a shipuileng COVID-19 dona konga zora mi pui zongjong te antang rol ang khan nanal ha omtak HIV AIDS in lung rol tak le be dong du mi alova do tlan chuan chena len thamjok apum pel theni ati a tuna hian India rama po henana bi ka chuan Mizoram din mun athalo fal hle a Health Department ne MSEX ringot chuan HIV AIDS vei pung chhomek zel hi ti je om a theilo ti chianga Mizoram a henana tri biome takin tlem lama pan theilo na chan mitin ten mon phurti pomtla na ngai to ani ati Shupuileng dono konga ko shante NGO tele media ten the to pan chua sarkar chan puyang khan HIV AIDS dono konga thatharin sarkar thopui le sen du thu soibok Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zat Athiam Sang chuan HIV kai mu chu jinga za somruk panga borvel chu seksa tanga kai ni thule za somthum pani vel hi rui hlo ti atanga kai ni bok thu te ta langa mi pat mei che da man sona chungchanga mi mal nun chu tu ma thunun the evek ni lo ma se awmlo angmaya ngai lui ain he thil man sual na hi a omani ti pommaya ngai ni ati a ti dam thelo HIV laka anhim theinan in ve na sang condom syringe thiang him le adang te man atuna te pompui a hun to ani ati Mizoram Police chuan Mizoram Home Guard and Civil Defence nena silai le amu thanem tak nimin khan an hlana silai lan zat hi self loading rifle SLR zani le Indian small arms system insas za avain zathumani a silai pakhathian magazine palia chom tel theu ani silai le mu hlan in khom hi home minister pul chamlena tel puya a hriat puinen in hlan certificate ji ani a Mizoram Police ayo in IGP headquarters pujon line minga ziaka Mizoram Home Guard ayo in Mizoram Home Guard Commandant General Major Zo Sang liana hual ngoin minga ziak thungani Home Minister chon Civil Defence lam ti chaktumin Mizoram Home Guard Directorate MRSG Directorate in malak mek thule relo te Mizoram chung mun sanga puisui zoka din thei be se ni thu soya MRSG a hian ngeta thok zani anom tinglova volunteer chen sang khat borvel an oma Indiram state na andin mun hian du thu la samlo hle a tuna po hian MRSG volunteers lakbil andil mekani ati Major Zo Sang le na hual ngo chon tuna silai an man lai mek .303 rifle le stand gun te chu Mizoram Police 10 ano pek to thoni thule a hlui deuh to wanga silai thazok an mamo na ana sadlai taka hetinga pek anita chuan in rin tong na pek bel ba ka tun ai tha le omzane zoka an duty theipha abe sei thu soi ani puitling ziak le chiar thiam tharten ni tinuna le kha thiam jok te hriat ang hriat ve a thiam thil ne ya ezon na an theina ne thlai le khazir to lo te ta na ezona kong in hon theina na kong in ko mo na training ne tur chu nimin kha longklai district samagra siksa hotin hon ani longklai BRC hola he hun bo saya longklai DC amol chewastava chuan puitling ziak le chiar thiam lo tamberna district ani chu avei ti soin puitling ziak le chiar thiam lo ten ziak le chiar an thiam na na samagra siksa te hmalak na chu lotling zel se du thu soya
District Education Officer PL Hari DPC Samagra Siksa Longkai District Nimbok chuan a kai hruaya PN Van Hamoi APO Samagra Siksa chuan thuma soim Longkai District chu Mizoram District zinga puitling zegle sial thiam tlemna berani awangin district dang ain Adult Education Wing Point ma anana sa a zirna pa ngai pi lama zegle sial thiam to ten ezuna ngel het an nei hi education in tumani ati Samagra Siksa in he program kalpuin atan hian official board din ani a he program noi hian trade pali critical life skill housekeeping cum restaurant workers floriculture le pickle and jam making ten oma mi somli panga than chhuat ten thara September ni khata tangin BRC hola training an nei don ani government lungsen high school mathematics le science jitir tu son chu adulo na le heng regular post no khatle tura sarkar phut na nimin tangkhan lungsen ko chung zena in zong zong ano pang school kai tur join NGO ten an dang join NGO thuthluk na angin an hmulak nei omzenei lo ni a zirtop ni ral ma government lungsen high school regular post chungchang thulom oman shelo chuan ka le lama tangin na le zol zo ka ma lak zelan relani hemi ma hian anung aluna lan tirnan lungsen MZP sub headquarters malak na in transfer order hal le high school no pang dan anoni to a omziani taklo wangin join NGO coordination committee dinani a nazo ka sarkar no turin ma anla ani hemi chungchanga hian lungne DC zon min khan DC conference hall lungle meeting a kowa lungsen join NGO coordination committee chuan an hmulak na hi zu ji tir mayan tumlo thule sarkar point thingtang jokte zirnela ma son zel thena tur ngai tu a mala turin an phutin an ngen ti an soi ani India zelena champa voi somser pangana puolin lunglei art and culture department ne Rajaram Mohan Roy library foundation RRLF tet bot sain meise te choi kana tor inzirtin awareness rally nimin khan secretary school a ne ni a he rally a hian secretary school me chano pang pol ria zilai mi zani antelani kumin sang somni pani hi Rajaram Mohan Roy pian chamvoi zani somngana ni a alomnan RRRLF chuan kumin chung hian Indiaram pum huap Rajaram Mohan Roy Pola program bo sei ni se ti a Indiaram district zani somnga hunman tumin ma anla a Mizoram po district pali man turat ti angin lunglei district Aizawl district Champha district le Kolosip district ate he awareness rally hi nei ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani Union Civil Aviation Minister Jayoti Radite Sindhi chuan ramchunga civil aviation sector chuan nastak masonin airport de thona omza ta pungna sa ati nimina New Delhi CEO tenen in mukhomna he thui sein pusindia chuan tuna hian Indian aviation sector chuan COVID-19 chilen ma khwalzina phulthin zat khani tinin aphule tan to a chorolen khwalzin noile chuang ni tin thona manga phur ani ati Indian Railway rail air condition omchi manga zin tenen anin tluk thuak to ti a Akasa Airline anlo lut le Jet Airways ti changklan ni chhozel chuan mason na tamtak athlen don ani ati bok Sarkala puichon kumin Mars tha Pakistan ramchunga BrahMos missile ka chua pal chungchanga Indian Air Force officer pathum aban Indian Air Force chu danin BrahMos missile hi kumin Mars ni ko khan ti pal thil thuwa ka chua palani a he thil thleng chui tur hian court of inquiry din ani a anni hian thil thlan dan le amo phurdu te an chui ngalin officer pathum chuan standard operating procedures pelin thil an ti mu chuani a he officer pathum te hi mo phurtu beranga ani wangin sarkar point an hna trena ban ngala nimin khan ban an in le kha hi pek ngal an ni thu Indian Air Force chuan soi ani BJP chuan Telangana an party MLA T Raja Singh chu sakhobil chungchanga moilo taka thu soi wangin an suspend thu chu seminti Raja Singh thu soi chu party ngai dan kal tamtak omti soi langin BJP dan puya kal anti a Central Disciplinary Committee chuan party tang no chu ani lo na chan tur ni som chunga in soi fi turin ati ani ti Raja Singh hi sakho pakha chungchanga thu soi wang hian thu boi siam sakngal ani bok Chanchinthar cherti topna na tang pui COVID-19 triveza thria tharabra mi somko pasirin rian kai ti mu chu ani Mizoram Police chuan Mizoram Home Guard and Civil Defence ne na silai le amu thathem tak nimin khan an hlan Union Civil Aviation Minister Jayoti Radite Sindhi chuan ramchunga civil aviation sector chuan nasataka masonin airport at hona omza da pung sa ati Sarkala puichon kumin Mars tha Pakistan ramchunga BrahMos missile ka chua pal chungchanga Indian Air Force officer pathum aban chute zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani